Tau ia e whiau mga luenga o le nei aso le atunu pele, ia o leo a tā tonu le tu lai lima, i le au o nanga lau EFKS TV, ma le televisi lau ainga, ia au ina atu le tātou por kalame o le Suluaulama, le nei foi Afiafi, i le tātou ofisa tu tonu i tamalingi nei, ma lo le ngā lua se o tātou atunu, ia ma lo foi le whātua toa, ma lo le onisai, tiu te ese sāwhenga i le nei aso, ia o whai foi siwe vela le nei aso i manatu, ai longa nga pa u se sua timu se meo le atunu ia wal tal fatai lava i o pia le ai se paolo le ai se timu na le savili mana ia le malu ia e ma eu fo ile asa le la nei aso a fa malo atuai le tatou por kalame o le Suluaulama fa wa upea na na tiute ma le unanga le EFKS TV ile nei fo i va yaso wa ulia mai si o tātou atunu. Aso lua sulu valo nei o le masino novema. Lua ua toi titi ana i aso ia tātou laalo ia te sema. Le masina mule le nei tausanga. Ia ma eu lava le alofa ma leanga le leo le atua. Ia tātou whai ngā malanga ma le sāwalinga umi. Ua le toi mamao ia ona tātou whātou whālo fo ile nei tausanga. Ma lo le ngā lulua si o tātou atunu. I so se whaiva ma so se tiute. Ia sa fita i tunga i ne yaso mai lava i le li o lo ainga fa talo fatu fa malo i le au tua vaina o tātou ainga i nui tua malo fa aftai mo ngā luenga sa whianga i le ne yaso i manatu sa ngā i uta ia tau tupitope nei ngā luenga o le ne vai tau ia wa ke langonga e o lo fo ia te sema ia wa mata fo in tau fa misi la lu uta ia wa wala lata mai foi ia fa ingol tau sanga mo na ta fonga la to ai malo nga lului ele nga tol nga lui no fa to anga ia o le nga senga tal ia tau maftanga ma tua mana ta tu ti mama tina ta tu mutu tausi o lo o ta po ipe ta tu ai nga le aso ma le aso fa malo le au tua ile la tu te fa wa le fo wa matalia nei le nei pa yaso fe au mga luenga fa malo fo i tātou ta mama tina mātutua le Tapuaiga sai nei yaso le fo i manuia fe au mga luenga i le Tapuaiga e peona iai fa malo i lau fai lotu lau fai tatalo sunga i whawhengai ngam whalitua fa ululunga e kālesia whalitua lau toi ina whalitua ia malo lava mo ngā luenga tatalo Tapuaiga whanono manui le atua, ia manui o sio tātou matunu umana tama whanau. Whamalo mo le tāpenanga le aso na nafi. O tō lau whainga luenga. Malo mo le tō matauina. Ia lau whatuatua le ngate sio tātou matunu i nei samo nei. Ia whapea fo ia tunu e mau. Ia leu tātou ia i lau whainga luenga. Manatu whaleo le ngang whaftai tele. I le sunga le tō ina nomineta. Ia malfaltua ia male kalesia ma sunga i whawhengai ngam faltua i le tātou pulenga le whanga mfalese la le se il tātou Tapuaiga na nafi o il tātou Tapuaiga Afiafi tātou Tapuaiga sapati pe on sila mai mo il tātou tunu i le ngate sa monei ma tunu e mau whamalo atu lau sunga le to ina ma le tātou pulenga tu sai fu il tātou Tapuaiga na whaftai mo le tom tauina o siu tātou tunu fe au whalenganga ia e peona ia il tātou whainga lotu sa pati le so na nafi ia manatu foi o lo tātou ia i pele li o le kālesia ia whamalo i kālesia i pulenga po mtanga luenga ia sa whainga i malwhainga me i le so na nafi aso sa muli a whapele sa whainga ia le outou ma le whainga me na nafi ia whamalo atu tau po kalame le Suluaulama whamalo lava ngā lulue tau mai foi i le manatu lava i o whai ungo ngā luenga le kālena wha le kālesia i o langa taulanga Samoa e peona ia i le asona nafi wha malo atu i le sunga le toina ia le sā ma le whalitua ma le sunga i whawhenga inga ma whalitua kālesia ma le pūlenga i vai maunga sifo i le whainga me le asona nafi malo le uso inga le toina wha toa ia malo fo i teitai ia ale ngā luenga le kālesia, ia le ngata fo ilea, au le fo e kālesia i sunga i whawhenga inga whalitua, au le tātou pūlenga, ia tu sai fo i ma le whainga me le asana nafi, ma lo i awa safo, ia ma le ofisa o whaipese, ia mo
vi inga le tua taulangi ai tātou whainga me le so nafi whamalo atu le silsila i lau whainga luenga sunga tau ina malwhalitua ma lau whainga luenga whapea fo ino whaika le sia ma le whainga taulanga silsila whonga le tua i le whainga taulanga a le tangata lava ia whasopoloa i sio tātou atunuu i pulenga mua tanga luenga i peo na whaleo ia sa whenga i fo i ma le tātou whainga mea na nafi whamalo atu tātou polkalame le Suluaulama malo whai taulanga malo tautua i le atua ia malo le whitai tunga i whi au al talelei ia manga luenga le atua malo lava i e tiute e peo na ia i le whainga taulanga i le whainga mea le ka le sia langa ka le na whal tausanga i ngā luenga whaatino i manatua ia whaleo le ngā whamalo i le nei whaianga le Afiafi i le sunga le tamaya aila ma le whaltua ia ma le lato nofo i whaafenga i whaltua i le tātou pūlenga i Waimong Sai. Malo mo le Tapuaiga i le tātou whainga me, malo lava i le whainga taulanga ia ma le whaatino ino le tārenga whaakalesia. Malo le malo i le tātou tiute, i le tātou ia le malo, ia o le aso le na whai le savali o le malu i whale pe ona tāpena ina le tātou mtanga luenga tina mtama itai maanga fsota ia wha malo atua i lau whionga le ofisili pulenga ma le mtanga luenga ia le fui vaanga le lei ia e tau whaalau i loa ai ia le sawa ai na o tina matama itai i ke le fui skakala sawa ai na mana ia pe ana sawa ino tangata ia wai sauna inga fu tamala to ia manisi fa to fu sing tala fa malo tanga luenga mo le fala wilo e pe na ile malu fale ile safa ile solo nei taiao ia fa malo tu fo i tanga luenga fa la poptonga sa wai tatu solo ia fa mafaina ia le tatu vaanga le o le sawa ina o tinam tama tai fa malo fo ile YWCA ya famalo ile tamaitai ya joli wangalo le ngoa famalo ya mona titilo atulato fama ile lato savali le taiao ya malo lava mo ia vaenga ia ona o le whaalau ilo le sawa ino tina ia whapea fo i tamaita i tonu ainga ia whapea fo i le loa loa sio tātou atunu whamalo atu i le tātou pulkalame i whapea le tele o le tanga luenga sa awai e langulang sua le nei whamoe sa tātou malo pena i le tātou paka i le Friendship Park tu al whalo le malo whatau nui nai si vaenga le i la sunilek ia whamalo na tanga luenga malo fa sopo i tanga luenga mo tātou malo fa ululunga tanga luenga si ola wala whainga luenga malo lava ngā lulu e le ngā teilea ia ole malo i le fono au fai tula fono mai tai palmia mal sui palmia ia ole kapeneta ole fong fetalai mal sui fong fetalai ia fa pe fionga i li fai pule fono usu al tātou tunu i mai lava i le sunga i fai pule, a fionga i fai pule, le tua ngai. Ia se i fa sapoloa sui uma, o le fono fai tula fono malo Samoa, fa malo atu. I fa malo fo i Tapuaiga le ao le malo, ma le suiao mo la masiofo. I fe au matiute, fa atoa le ia so i fe au mga luenga. Awa, i le mwhai ona ngalo le langolango au tu o le tātou polkalame, i le tātou mtanga luenga o pisnisa la manui maleipa, o le tātou fale o le SOS. Ia e fa pe fo i le tātou papa instant koko Samoa. Lango lava ia o tātou polkalame whaentu i nātu tātou polkalame i lo maota mo lulawa lunga o penga tu whailangi ia Afiafi tai tasi ia o nei vaenga na ua tā ua ia pe sa whitai tunga ia ile nei aso ia mo le silfia o tātou tunu whaiama e sailini nei tarwhatai o pia nei aso ia tonu a silfia uma nei te wa e sailini o so lau tā vale alu tu whale ia o le tau whatai tai ia whailoilo ia watei me lo fia i tātou i ni whaalawe lawe whaal natura ia e le ua ola whailo ilo e taulongo mai ai
ia wa tau wa nga isa me vaenga saunga le mu fa malo tua ile vaenga o le TMO ma le vaenga le tine mu wa fio leo tanga luenga leo ia mai la to mo lo nga lue ia wa fa leo nei vaenga ia ina nei afiata to se fa la fa natura ia o ia vaenga tatou te fai tatou te loa ia o le la tau no mai ia tatou anga ilo me saunga le mu me se la vai la to o lo no foi la talata i vai tafi pe o vai tafi le i vai singano vaenga le no foi vaenga i tele na lo vai no fie ngo fie ia fa longo i for sailingi le ia masaili lo le vaenga pe al temil nei ia na fa longo ia la fa te tai sailingi nei te fa longo ia tu pois se fa la velave ia pete alu ai o no se fa lo se ainga li lo la fa te tu sailini o longo ta tom tanga lu ngolo ngalu vaenga le ia o lo fa te tu sailingi ne vai tau ina nei fai fo ima alfanga o sesi ile alu ile to usu mai fai ngalu ngali siaso nei vanga na mo le sila fia ta tu tunu fa maloi ina fa nau fe ngai ma onga ile ngata ilea ia o matua ile la to ngalu o le momoli le taiao ia mal to mai le fiafi fe ngai masuenga ia fa malolosi fa uma le suenga le tau sanga mana tu le si vaenga ia la na le o ile onga ai le lunch ma to fo il fale ia wala wa uma suenga la to ia fa uma le suenga ai la to lo fenga suenga mana to le senga sfurt lua ma le senga su tolu le fenga suenga le vai tau ia fa malo atu ia le tato por kalame o le Suluaulama mo to ne vai ngola fa malo nanga le kalesia ma so se kalesia o lo tau tu ai si tato tunu pola la wala unanga fa malo atu tato por kalame le Suluaulama fa malo la tinai tu li ma na nga uto o te kolis fa fai au lo fionga le di pule ma lo fai ngalo ngala tinai ya afene ia pe ini me mana mia i le tatou wa tinai le ngat foi le te mai tai pule ia ma le vasenga le ang tusiata i le kolisi dul moenga ia fa malo at foi ngalo mai le tatou fal mataanga fa malo atu i ti te fai vole ne ia so fa malo le sunga le di pule ma le faltua ma le inga fai onga faltua ia ma le mtua ya malua lo fa suenga wa faltua manatua tu wal kolisi ia ono le umai o le famanuia pe na ia le asoto na internet ia famalo tu foi tato por kalame o le Suluaulama i lo sunga le lipule mal faltua e fa pela inga fa onga faltua ia male lo kolisi tiu te fatino le ngata leo fa mo sa alo tu yai i le famanuia al kolisi nei foi tau sanga malo atu lo sunga le lipule fa toa ia o tiu te mawhaiva sa whenga ia il tāpenanga o le wha moe wha maa lo fo il langolango le suipule mal faltua le ngata i lea o le loa o le kolisi sunga i whaia onga faltua i wha pe foi sunga i awa o mo la tō faltua manatu lava ia wa matango fia wha atinonga o le whamanuia le nei tau sanga le ngata i lea ia o le whamanuia mo i la tō na wha au uma wha umaina le tau mwhai i le kolisi wha whaiwhiau le ngata i senga wha i waso ia fa pe fo ila to na fa wina le por kalame le masters le tatou kolisi fa malonga lue tatou kolisi ia fo isuinga lei ia la ile ola oina ia matusi pasta uloa wa usia le tatou kolisi ia le fo si la ile kalesia mal tatou tunu ile fa ilongo le masters ia le wa il tatou wa onga fa fa au le kolisi malua fa malo atu ia fa malo seng fa waso ia nga patia i tau sanga fa e fa wina tau fai ile aso to na ina te nei malo lava Tapuaiga foi na yainga la foi nga luenga wo mai masani ia fa malo al Tapuaiga ia wal tala la tunu ia ile ia se fai vai asa ma se mau ia mau le Tapuaiga ia emanuia faiva ia manatu o le atale o le fa unga sa fe nga yai ia masunga ia o mo la tu flitua le tau sanga fa i waso i le aso tona ina te nei malo lava au tau ia leua la atu i le sila sanga
ia o le avea mau au nā le atua whaamalo atu ai. I lei vaenga le whewha malo le sunga le di pule o tātou whale lo mitusi, sunga le whaiwheau ma le whaletua ma le whai ngā luenga, malo le wanga lua le yaso mta ngā luenga, a le tātou ofisa tūtu tonu, whaululunga mta ngā luenga, whaamalo atu, ia whaamalo fo i le silsila le laulau le fono tele, lau whionga le taitai fono, ia whapea fulisui taitai fono o le whailau tusi ma le whaletua, ia whapea fuli te utupe mo tō whaletua whaamalo atu i te ute ma whiau sa whia ngai ai e ala le tautuaina o le ekalesia i lana ofisa tūtu tonu, ia whaamalo atu tātou polo kalame o le Suluaulama. Suluaulama minute te eleitu la 5, manatu la whais tātou whaafiafianga, ia toi fo i mai e fo i lea whaau tātou polo kalame. Well, long I live the other
Isia fo ila ulu ise ba yangoto Ulela malema sina olo uang sitoto Olo upale uale so Uamotu siala ufa solo Ele faya so uloto ae alota ile fa alongo Awe Afianga le mu ya fa pe foi na vivesile ne yaso ta wo foi na fa fianga le mu e fa le mu e foi le tau atu le ainga ya pe tau nu mai foi mai u le fale pe wa ane le faiva ya po le ala vanga luenga sa fenga yai ya ta to tali le mu le ne yaso to fa to le ma fa po ave singa le ne yaso fa manga luenga ya ta to ma fa tai le tua wai manuia fo le yaso yo no fe au mo na ngaluenga fa malo la val tatu tunu ngalue ai ole saunga le mu lo tele la val longo tatu por kalame fa pe le wata pena ya nga ile fale ya se silane ile tawa ve no lo ta vale ilungo la wala tele fo so na fa so ina lo sa le wa fa ifo le yaso fa le mu tua vai se oso mo la uso la tua fa te mai ia fai le mo ile lo sai tua ina ne ia afia ia tatou se fa la le mana o mia ilungo le tele isi ne va enga ia mo le silfil tatou tunu ia pe ona tau sil tatou saunga le mo lo tele mai se la vai lungo le tele ile tatou anga ia i tatou mahota malawa le mai ai o fe au manga luengo le ne yaso alfa malo la vaia ya le mafai ona fai titia nga luenga sa fe ngai mal tatou tunu fa malo i tatou pa anga o lo mai mo mai tunu e mamao tutuila ya o Hawaii America male tulangi le fe ngai la tou mafai nga Tapuaiga le ne yaso ya manatu le wata wa Afiafi ya pola fu fa nga solo le tu Afiafi la tou ya fa malo fu ya tou ya le ngata ilea ya fa malo fu ila fa nga luenga ya ona o nga luenga fola ya le Tapuaiga le ne yaso malo lava ya tou ya le walu ma ko va yaso mari kulangi le i Fiji ya o New Zealand Australia ta fa ta milo tu ai na tu langi o le la langi ya le o matou se matou la sunga fua wa matou va yaso ya fa malo tu ai tatou por kalame Suluaulama tatou tamafana o mau mai pel tatou por kalame i longa o tatou penga te whailangi i so se tafo le larolangi. Po le hale taimi, po le hale aso, ia malo lava le tau atai, ia malo lava le whaatoa i nā fwoi atunuu, ia ua soifua mau mawai. I le nei vai tau whamaro i le awaenga le ngā lulu e whawai taimi, malo lava nisi le ua maua tala o malo lo mai, nisi fwoi ia, o le nito e fwoi atu le whai ungo le vai aso. As for raile po le asto na i le nito e fwoi ai nisi, ia, tonu maus maftanga le lei manai ainga ina wafo i mai malolo
nai to lua ma nai tai to lua ma nai whanau ia le fua tāpena toi fo yatu ia pe o toi foi foi ia malo lava o le whaasinga malo sinal tau nu mai ia wheloai ma nai ainga tāpua yatu ia na fo o toi fo yatu ia wha umalenga luenga le nei tau sanga o le fo ile si aso na la wha moe moe toi taliu mai ai ia tuli le aso na wha to lelo ma fau fau ia fa to le nga luenga vai lusa nga le mu ia tuli matai le aso lewa ta o to fo i mai ai ia sina ia inga ia ma ita ma to ia no fo atu nei se ta to nu fa malo tu lava i fe au nga luenga i le ta to au vai nga le nga lu fa vai taimi malo lava mo tiu te ma fe au lo fe nga ai o le fa malo atu ta to por kalame pe fa pele na fa nga luenga le la nei aso le uso le fe ngai mal nga luenga mo vao ia le uso le fe ngai male ta la ino le tatu la pisi le simele le tatu tunu o le la pisi fol va nga sa nga le mu si la ne te wino le tatu tunu so se ala ia ono le ai tatu le ono sul tau sanga fa mna tu ino le tatu ono sul tau sanga ia te wai tatu ai e nei va nga ia na longo mai tatu paanga me leo le kongi fa for kang pepa ila le tavale umalona ai ke pua amnai vaanga na ya tu lo tang pepa ai velo fa fo pe o atu me foi le o titilo mai nis si la ne yai ta au fito no la tavale le la pisi ya se yo le fale ona tia i lo le fata la pisi ya fa pena foi nei tal fata yo pia fa malo sina wo i vaanga na tu ai le la pisi e foi ia ila to la fa ngaluenga le pe ona el fa malo ia ila tole fa ngalo ngai fafo ia le uso ia mana tu fa fine ia fa manga ila pisi sam i nei tal fata yo pia ila so ato i fafo ia malo lava mo ngalo nga fe ngai mo to si la ne tato tunu so soan ia ila to mo le tato fa mai no tato tunu ai lo la pisi tu men tu wai ia pe tu ila tanga malau ato se ye o lo ainga ia na tia e le la pisi ai wale fa la pisi ia mo le o tatu tunu ia wale wa ke le ka ko kulisi ia si mai ia mai mana ia le tatu tunu Samoa ia mana i va fa pena mo silfia tatu ko ia nga o mai la so mo te sema ia se i alu lu pesenga lu pifa fa tali uma tatu i le lava se le ko ma fo se aso al ni va yaso tatu tau dia ila so mo te sema ia male pasenel nupi fa malo atu ma o folfatu ile o fainga luenga nupi fa malo atu i tamaita ile o tala malo tala ngalue ile yaso ya watu le siali ina ya o tala la to 2% fa ye to atala pe o to sang fo malo lava bo ngaluenga fa malo fo ile ofisila pulenga mal pulenga o fa ngalo o mal tato nupi fa ya tu sai foi o ngalo nga tapena ya wala so mo te sema ya o tu ya wa matal tala o mo pasene tato la fa sa fanga ya fa malo tu afa tonu ale tu la lima la tu fa si tato fa fianga ya tu foi mai fa wa tato por kalame
fo le nei vaenga le Afiafi ia I lo mapu ne ai fe au mga luenga ia sa fi tai tunga ia le nei aso fa malo lava al tatou po kalame le Suluaulama malo lava le ngā lulue si o tatou tunu tau longo lava al tatou saonga le mu I le nei fo I vaenga le Afiafi au nga ia I le lawa ma le maota ia o le ainga ia wa fo I le saonga le mu lungo o le tele ia le ngata fo I lea to sisilane I lo falfai ngā luenga I le ofisa I se mei fa le tonu ina nei te ua tupo I se fa lawe lawe ia o le awa anga I le fale ia o le tau veina lawe I le ta vale fa le mu lau ta vale ia fa to to le lo ma fau fau ia o le tau to na ne le vaenga le sa vale ta fa ala ma le sta vale le fa so ina la o le tele vaenga uma fa pena o fa sa so ina lau ta vale tau si le sa fa ta pula o le tele lo yai fa me le sto ina o le sa la fa ta pula o le wala lo na le mu fu na ni te ua o fu la Afiafi fa pe ia le ia se si ia ta to fai mali e tua ia ona tolo ile o lau ta vale ma poloka o mai le wala ia o tam fai tunisi e fia tu li fai ngalo to le Afiafi dai vaenga ia sa la o le tele lo na sa fa ta pula ia o le masau ma le sa fu na lau ta vale ia o le mutele ia fa ta fa ne au tafa fa mo atu nei ta vale ia nei fe au lo tu ia tu tua ia fa to le lau ta vale lo sa fa tete fa autouta ina ia tau no manuela lau fai ngā malanga fa pe foi le wa nga I mai amata le ngā luenga o le Afiafi ia malo lava malo lo nei aso manuia foi lo wa I mai I tiute ia mafaiva fa wa ia ngā luenga foi o le nei foi Afiafi ma nei foi po malo lava ngā rulue ia manatu foi ia o tu la lata I le tu la ono o tatou Tapuaiga Afiafi manatu foi o tala feunga na tatou mapuane ia fa to file mo tatou loto manganga I vesinga le nei aso I fa mga luenga ia si ilvi inga mal fa aftai le tua manatu lava na le ailo na alofa taitai ia tatou tele au dia mai le saonga le mu ma le file mu nei tu la Afiafi e ui lava le velo le lama le telo ngā luenga sa whenga I mai tatou ia le mwhai lava tu nei tatou lo na lofa tu noa ia le fua au dia mai lava te tonu tatou Suluaulama ia o tau nuu manuia fe au mga luenga sa whenga I mai tatou le nei Afiafi ia wafo I vesinga le nei aso fese ta inga fa tangata ele ngata I lea o mea wa fa ti ngai le mafau fau ma le tino ia tatou to manga fo I le tua e to ma wa tatou ma fana o tatou tofi le nei Afiafi le wa te pena mai ai le sunga ia le pai vai loto o le sunga la of sosani mai le kale sia sa vaia ma te fanga manuta le o ta pena mai tatou Tapuaiga o le nei vaenga o le Afiafi o le a mai mo mai tatou tunu I le sao to pulanga televou nei fa fianga fa le nganga ia le ngata foi le nei vivinga o le tua ia tatou ta pena ti le pea ia talia la tatou fai ngā loto le nei Afiafi ia wa fu se fa le nganga o le a mo mai mo matou mo tatou ia manuia le upu folfola te pena ina lana wauna ia manuia fo I lau fa fonga Samoa ia le tatou Tapuaiga mai a ia fa wau pele le tatou por kalame Oh
Le antatou Tapuaiga le tua ile nei Afiafi. Amuia ua sao lo latou wala. O e sa vavali le tulafono le li. Amuia i latou o e tausi ana tulafono. O e sa ili a te ia ma le loto atoa. Tātou te talo mo le anganga pa ia. Le atu ai lo mātou ta mā siri e se. O mātou wala au i la u fio. Whātasi ai mo lo atunu. Se o mātou whafo i le vi inga ma le whamanu i ata oe. Ono lau tau singa anga le lei le nei aso. Peitai e vai ma whātau waa lau whanau. E onge foi mātou i lo ngā. O mātou wala watu ai ala i lo ngā pa i e fio mai. Se lulu ina whaavae o mātou loto. Ina se ia mwhai o na mātou whai ai ne nei sauninga i le ato atoa ma le whamaon. Mai atu mau pēa i le whasitsili ina o lo lava vi inga. E alatu ia Yesu ke liso le li la mātou tutāra. Amen. O le whaita wina o le tusipa ia. O tusi filifilia mo le nei aso. E tusa ma le whasinonga le tusi whaita waso. E sotolo na matau pe luas fulu ma le lima. A mata le whaitau ma le whai upo se fulu. Se ia whaangata e le luas fulu ma le lua. E sotolo na matau pe luas fulu ma le lima. Tātou whaitau whiau wai mai le whai upo e se fulu. Se ia whaangata e le whai upo e lua se fulu ma le lua. Whaawafonga maia. O nisi nei o awhianga pa ia lo tātou wali. Ia lātou whai foi le ato la au i la au o le se tima. E lua ku pita ma le vai luanga o le ku pita lo na umi. O le ku pita ma le vai luanga o le ku pita lo na lau. O le ku pita foi ma le vai luanga o le ku pita lo na mawalunga. Ia o whiwhi foi ai awa mei. I tono matua i tau whiwhi ai. Ia e whai foi ana numana pai awa sisio i nai. Ia e tunu le aulo i le whai ai o mama e wha. Ma ia e tu ina i o na turi ato e wha. E lua mama i le tasi o nai tu. E lua foi mama i le tasi o nai tu. Ia e whai foi amona la awa setima. Ma ia e whiwhi ai awa. Ona e sulu atu leo amo i te tonu o le mama i o nai tu o le ato la au. E amo ai le ato la au. Tupe lama amo i mama ato la au. Awa e ala sena. Ie tu foi te tonu o le ato la au le tu la fono o te avatu ai i ate oe. Vai foi no fora, no foi de aula lei. E logo pizza para ver no ne muito lisa não. O pizza foi assim no Ie fai foi ke rupi aulo e lua. Ie tongi fa manuina. I pito e lua o le no fo o le alofa. Ie vai essa se que rupi essa se pizza no fo. O essa foi que rupi essa se pizza no fo. O le mea fai ai no fo le alofa tu fai ai foi que rupi pizza no fo e lua. E whalo foi e ke rupi o la apa au ilunga. Ia wha malmalu i foi le no fo o le alofa i o na la. I o la apa au. E whesanga i foi o la mata. Ia whasanga foi o mata o ke rupi i le no fo o le alofa. Ia e vai e foi no fo le alofa i muna ata la ala. E te tu foi ata la ala su la fono se ala su mai ata. Ma le fai upo e lua se fulma le lua. Tatai ai ma aso mea mea. Ma o tata ati ati oi ai muna no fo le alofa. Ai le mao ke rupi e lua i muna ata la ala su la fono. I mea uma apa o fai ati mai ati oi. E fai ati Ia whamanuia mai le atua, i le tātou whaitau, ma le tātou whalongolong, i ana a whiangu pa i. Mai atu maua tu pē i a te ia no lava vi inga,
Nei masei o le whaavavau lava. Amen. O le launga le suafa mamalu o le atua o le tama. O le atua le alo. Ma le atua le angangsa. O le amaua se upo e taita ina i tātou ma le tosi na tātou whaita wina. E soto lo na mata upo e lua se fulu ma le lima. A wo filfilia. Le fai upo e lua se fulu ma le lua. E fai matua. E fa pelo na whaita wina. Tate whatai ai maha ui le mea. Ma utau talatu ai a te oi ai lunga o le nufoa o le alofa. Ai le vau ke rupi e lua, I lunga o le ato la au o le tula fono. I mea umalama o te whai atu ai I a te oi. E te whai atu ai I le whanaunga Israel. A sila le tusi whaita waso. Olo iai le manatu o tu e whapea. O le ato la au. Tiak. O te le se. Pe au whai atu. O le ato la au. O le mamalu. O le paia. O le sili ese. Ma le malosi lea o le atua. O le ato la au o le whea ngainga le atua. Malona nu o filifilia o Israel. Ai o le ato la au foi. O le tula fon. O lona winga. O le malua papa. Ai o se tali tamo Israelu. Mai ono fili. Pe a fai e sāpa vali. Mausita ia le fina ngalo o kediso. E leo se whātonunga mose po arona. Po se isi lama o tā ua I le tuspa ia. Ai o le male lenga. Ma le whetalenga tu sao mai fo whanga o le atua. Sili ese. Ia whaia le ato la au. Ia whaile la ato la au I le setima. O le fuolo na umi ia lua kupita ma le vailu wanga o le kupita. Kupita ma le vailu wanga o le kupita. Lona lautele. E whape na foi lona maulu. O to tonu ma whafu le ato la au. Ia fusia I le aulo relei. Ia tofu pito le ato la au. Male mama auro. E suluai amo. E whaile la au o le setima. Ia ufi le au. Au lunga o le ato la au. Ia fausia ai le nofoa o le alofa. Ia fusia I le aulo. Ia fusia I le aulo lelei. Ia fai ke rupi aulo e lua. I le isi tu, ma le isi tu. O le nofoa o le alofa. Sa te utu tonu o le ato la au. Papa maa o le tu la fono. O le to arona. Ma le ato sai ai le manai. E le ngata lai na feta lai le atua. Ia fai le ato la au. Ai o le ata atoa o le ngā luenga. Na tusi mai le fina ngalo ke liso fofo. O le fai longa o le paia. Ma le matautia. Ma le afio ai o le atua I le ato la au. A le manino le lei. Le feta lainga le atua I amos. Tate feta ia I mau I le mea. Ma au tau tala atua I lunga o le nufoa o le lofa. I le vau ke rupi. I lunga o le ato la au o le tula fon. O mea uma o te whai atu ai I ate oe. E te whai atu ai le whanaunga Israel. O tula fono le manuia mo Israelu. Ao se ata lafo ia. E ta pena ailo lato wola. Wha le wha atua tua. O le ato la au le manuia mo Israelu. Ai o lato la au foi. Mo le malai o re nu. Pe a whai lato te le tausi. Ma le wha maon. A le ai le ato la au. Mo Israelu. Wa le ai foi so lato wha moe moe. Le anga o le ato la au o le whea ngainga ma le atua. O le manuia. Mono lato fitu whaasinoa. O manitala ino ua. Wha oa e Filistia le ato la au.
O ina tātou te loa i le atua soifua, mai soifua pea. Pa mai o lātou tu i le ato la au te tonu o le fale o tākono. O tākono, o le ingoa o le atua o Filistia. Pa mai le tala ala whai ane tangata o se toto i le tai au. Ua pa ufa o tākono i le ele. Pa mai o lātou tu e whaatu i lunga tākono, whaafisa ngai ma le ato la au. O lātou tu e uswau i le isi tai au fōu. I le ngata ua pa ufa o. Ai walu eselo na ulu mahona tāpulima, ma tāti tia i le whaituto. O le whailonga o le sirisiri ese, ma le whaatusa lia o le atua, pule awa, ma se atua e whaia i lima o tangata. Ai o se whailo ila whai lea mo Filistia, walo lato wola to i lalo pea. O le vaaya li se la elu i le ato la au, o le lato pulu vanga i teimi o whaingata. Ai o se whaama nato whai lea, ina nei me ane, wa ngalo i le atua i lo lato wola. A wao le atua, o le lato sili anga, ma lo lato whaama moi. Samoa e, pamele upo le pese le au ngā sae whapea. Ai Yesu i lo waa, te ata i le wha. Ai Yesu i lo wainga. Ai Yesu i lo nuu, malau e ka le sia. Ele ngata e fia ma oli. Ai fia we tufi manuia e tele mai le lang. O le atua o le alofa lava ia. Pe a whai tātou te wha maoni, mausta ia lona fina ngalo. O le vesiri Samoa, o le ala u atola au, o lo tau avene. Awani ngalo, o le atua, o lo tātou malos. O le atua, o lo tātou pulu vanga ia. O ia o lo tātou fetu whasinoala. E manu ia ai o tātou whaiva. Fe au malawa singa ese, tātou te whea ngai ai. O a whaingata, e a tātou wha moi le atua. E whaingo fie me umai lono whaatasi mai. Amen. La tātou me pese i lono viing. Se lau tōrus furmaleni. Thank you.
Tātou tāna. Le atua tulutasi pa iai. Le atua le tamā le alo ma le angangsa. O lau fio lava o le atua na nafi ma le aso se ia o atu lava i le whaababau. O matu la ngona le anganga whaafitai tamā. O au leo mawai atu le malama lama. Whenga ia ilo watu nu i tiute ma lava singa e sesi. O matu au lia mai le neita ua Afiafi. Se ua malo pule whaafitai anga lele. Whaafitai le malosi ma le ola lo e fua i mai. Whaafitai tā leni maanga wa o le tamao a inga o la fio whaso. Ua lava ma o toe. Whaafitai le li e. Iwi la maina pala si se la mātou wha ma mafa. Ma se ese lo mātou wola whale nganga ma oelo mātou watua. Ai te le utawi mai lava iai mātou i le leanga. Aulo e tausia pēr i mātou i lo lofa mo lo wha mao. Whaafetai le ngā luenga mana lo nganga whesoa soani. E tauto lo ina lo mātou vai vai. O au mātou lava o tangata e le ato atoa i le tele o taimi. E solo mulingo fie lo mātou wola. Pe tai o lo ua nganga o lo whalo tutele ma wha malosi pēr. E au ino mātou tu mau i ato e. Mātou te mawai manui e tele. Whaafetai le tua. I laua fionga pa ia, o mātou whaita wina. Ai mese o le whi au o le tala lele e wha manatu pēr i o mātou tangata. Le ala fua e au ino o mātou sāwa vali ai. O mātou iai le neila lo langi o whaingata. Whaafetai ta mā. Whaafetai si o mātou watunu nei o Samoa. O mātou nofo ma fia fia ai. Le ai lava se tala e whanau no ai i mātou. Na o le alanga o le leo fia fia o langona pēr. I o mātou tangata taito tasi. Mātou whaafetai le li ie. I le tele ma le anoa i lo sosia o la fio whaasoa i whanau. Ai mai se foi o awe kālesia ma utangata. O maua i pēle nei atu nuu le file mu mai ate oi. Sile mātou whaafetai o no Yesu Keliso. O le taulanga na e tāpena ina. Ina ia toi maua i se maafutanga vāvala lata le tangata. Malau fio e whaavavau. Ia tu maua tu pē i ate oi le vi inga o le whamanu. Nei ma se ia o le whaavavau lau. O se ia e tātia i malai lau sile whangati o mātou loto. O i mātou lava o se whanau e ta se ma le anga sala. O i mātou lava o le fotu o le anga mas se. Ua o mātou whaia me le tusa ma lo finangalo. O se atu nuu o le tala whea ngai ma lau sile whangati. Ua o mātou le maua le loto whamangalo. O lo mātou tusi lima. Ma lo mātou tuwai nisi o mātou uso le leang. Ua solo muono mātou le ola i ate oe. Ma lau tala e lele. O mātou se ma o mātou whale tonu tamā. O mātou o atu i o mātou tulivae leli e. I le toto pa ia o Yesu Keliso le li no mātou whaola. In se ia sausawina ai o mātou whale tonu ma o mātou leang. Ma maua e mātou se whaamanga longa mai ate oi. Le atu waelo mātou te mā. Mātou te manatua pēle lalo langi o whaingata. O whe vae inga. Ai maise o whaalawe lave whale nātura. O wha mai ese. Wa afia ele so i fua ma le ola o tangata. Wala au i ate oi se alo whangia. Mai a pele file mu o lau, fio wha lolo mai o ao anga lele. Ina ia maua i le lalo langi, se lalo langi file mu. Lo whangia, si o matu watu nei Samoa. I e whatau ma mao wha mai. Ai meise o wha lave whale nā turo o matangi ma wha manalosi o lata mai.
Se lo fa mai e fa mau e se ina mai matou. Ai mau ai matou se kilisi masi ma se tausanga fo manuia. Fo ile vi inga I lau fio. E fa manuia I o matou tai tai. Fa le malo. Mawani langona le lei. Mawala fa mangalo ai. Mawani manatu e fa wai Samoa. O wase manuia o tangata ile numana. Lo fangia awe kalesia kirisiano. Ia maua pere lantu fe au talai. Mo ni nganga se tele mo oe malo malo. Ia lo fangia le TV. Wa ve lama. Mata iala e fa sala lawina tu ai. Lo fina ngalo ile lalolangi. Ai mese mato uma. Ia o mato vala au le ia foi me pele malosi me le ola mato te au nai pe so se mea. Ma wai pe o mato tiute ma faiva. Mato te ngalo nu ai tusa mo lo mato vala win. Ia o mato te talo ia. Pa tase ma talo lilo yo mato loto. O foi natu ia te o ia faia ia I lo fina ngalo. Ai au lava le mato fata wana. Ale manuia ma le file mu o le tua lo mato tama. Ma tanga le mo sia ma lo lava nga po ia. Ia tu mau ilunga la fio mlunga I mato o malava ma le fa na ile le lolang. Nei ma se ia o ile fa vau lau. Amen.
tātou leo mapu I ulungalu le mafua, ia o le whea o le talelei, ia o tō matau nai fo isi o tātou o tunu, I le nei foi vaenga o le Afiafi o le foi wa emnuia, ia whaiva o le tautai matapalapala o le talelei, ia tu sai o ngā luenga whitai ala le tātou Tapuaiga o le nei foi tū la o le Afiafi. Pa leo le ngang whaatai tele I le sunga I le awa o fisoaswani, le sunga ia le apai vai loto, ia mai le ekale sia sa vaia matawhanga manuuta. Ma lo whaatai mo le upu fola o tō matawaisi o tātou o tunuu, ia whai ma tō manga o le nea Afiafi, I le whenga iai whiau mga luenga, sa whitai tunga iai, ia le ngata fo I lea, ia o le talo sia ina o whiau mga luenga si o tātou o tunuu ma le ekale sia, I le nei foi vai yaso ia maleanga ia tu le fai unga foi o le nei vai yaso fa malo talo ta pena sauni I lau sunga I le o so swani malo lava fa fitai mo le fe au tale le o taulonga I si o tātou tunu ia le ngata foi lea ma tau talo e sanga fa tumu pea le utu fa le nganga ia wa lava le lango ai le au na le tua I le fe au malanga luenga ma walo soifu malo lo ina le tino ma fau ma le nganga ia wa lava vala unga ese o lo fa nga ia le soifua ma foi le Tapuaiga le tina ia male ainga ia sanga fa manuia le tua ia fa malo foi le Tapuaiga le sunga le fa fengainga sunga ia le upepe mal faltua mal tato kalesia lo na o tele fa tele mal tato Tapuaiga le ne Afiafi fa malo ile au foi pese malo lava mal foi pese movi ngo le tua fa malo I le au asafu ngā luenga tele, le ngā tailea ia o le laulau ala ufai pese I le tāpenanga le lei o vi inga o le atua mo le tātou Tapuaiga o le nei fo I vaenga o le Afiafi. Fa malo lava, fa manuia le atua I ngā luenga le lei ala ia na Tapuaiga tāpena. Ia fa malo fo I le silsila le sunga le toina, sunga si manu mal faltua mal tātou pulenga, le fanga ma fale se la, ia ua iei fo I tātou fai ngā lotu, fa malo fo I Tapuaiga, sunga I whawhengainga am tātou au lotu te itasi. Ia lai le tāpena ina o tātou Tapuaiga I le nei fo I vai aso. Sang whamanua pēr le tua I whiau mga luenga mal whamalo le tātou porkalame I tiu te sa whita I tunga iei o tau I le nei fo I aso. Malo lava whawhitai ai manatu. Nā toi se ea tu ia tio mo tātou whaasaralaunga whaasisilanga whalau utele. From the Office of the General Secretary, Employment Opportunity Re-Advertised. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position, Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type, contract is for 3 years renewable. Location, CCCS, EFKS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Friday 2nd of December 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church's General Secretary. The internal auditor ensures that an effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attache is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor
and addressed to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Previous applicants need not to reapply. Whaafitai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary CCCS. Anga whaalawa I tele, e tu sai mai a inga le tula fono tulanga mamalu ma whailonga tawaloa ta si waiwaiva. E whailoa atu wai ma le whaaloalo I le atunu e whaapea. Wat tala ina nei a wanoa mo talo sanga I tu ina mai. Mo I lato wanga wa amo le whaeina atu iai o whailonga ma pine tawaloa Samoa. E amana iai lo lato sao taua ma le tautua matawela. I le atunu umauna tangata. O pepa mo le filifilinga o sui, mai a inga mo le filifilinga. E ma whaiona tawa au natu mai le official matanga luenga le palemia ma le kapeneta fo ngā whalewhama o tole malo pia me mata afa whamuina mulinu o le lua 4 PSCT Boulevard ile ele fo po le penga ta whailangi www.mpmc.gov.ws o talo sanga umai whaangata ina ila sofareile se fulu ono te sema nuafe lua se fulu male lua mo nisi whaamatalanga whaamole whaafe so o ta imai fiso Jennifer Key po o Karenita Vasa Mawaenga ile telefoni lua tasi tolu lua po le lua tolu lua o lima po le emaili jennifer.key@mpmc.gov.ws makarenita.mawaenga@mpmc.gov.ws Male whaaloalo anga fili to mai mano shem leo ofisa sili o pulenga. The public is hereby advised that nominations for the conferral of Samoa's Honours and Awards are now open. The Honours and Awards Act 1999 prescribes requirements for the awarding of honours and awards to candidates in recognition of their exceptional service and contribution to the development of Samoa. Nomination forms and the eligibility criteria can either be uplifted from the main office of the Ministry of Prime Minister and Cabinet Level 4 at Fiame Mata Afa Whamuina Mulinu o the second building 4 Apia City Boulevard Elefo during working hours or downloaded from the ministry's website www.mpmc.gov.ws. The deadline for all nominations is Friday 16th December 2022. For further information, please contact Fiso Jennifer Key or Karenita Vasa Mawaenga on telephone 22132 or 23205 or email jennifer.key@mpmc.gov.ws or karenita.mawaenga@mpmc.gov.ws. Male whaaloalo anga fili toi mano shem leo, Chief Executive Officer. Notice from the Office of the General Secretary. Vacancy, Manager Ma'alua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the above position at our Ma'alua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance and improvement of the CCCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee, and ultimately to the CCCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing, and experience in a managing role is essential, punctual, and well organized. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister. Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Friday 2nd, 2022. Please mark application Manager Ma'alua Printing Press and address to the General Secretary, CCCS Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Whaafitai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary, CCCS. Whaasilasilanga tāua. O iei nei awanoa I komiti whaatonu o whaala potputonga I luas fumaltolu ala malo. Mo I lato uma I eile to mai maa ngā wātala whiangai e patino mo nei whaala potputonga. E fitus fumaleono awanoa lo whaasalalauina o whaamtalanga uma mo nei awanoa
o lo au ili ina atu i le pepa o whaamtalanga ua saunia e le mtanga luenga mo whala putonga ale malo. O komiti whaatonu e na whatonu ma le whaatautaia ai maise le vaaya le lei o whala putonga ale malo ina ia mautino le lei o le whaatino ina o ngā luenga whaatino. Tala whea ngai le whaaluina o tupe ma puipuia sea ale malo ma mautino lo whaafoina le lei o unanga o lo mo mia e tāta anu o Samoa. Mo i lātou e fia tusi talusanga mo nei avanoa e tāua tele le iai o le poto masani i le tua pūlenga ma taitainga lei ma iai a ngā waa whale a onga tala whea ngai iai foi le to mai ma le silafia i au iwi o pūlenga le lei matu la fono o lo ia ma lima taitaina aile whaatino ina o ngā luenga a whala potopotonga nei. O komiti whaatonu uma e tali atu i le minister e umia sea e tusa ai ma le whaatinonga o ngā luenga le whala potopotonga ale mahalo. O lea tau aile iai o se malamalamaanga i nafa matiu te whaatonu o lo ia i lalo tulafono mo whala potopotonga ale mahalo. Whaatinonga o ngā luenga ma le mawhai o tali atu lua o tasi. O ilata uma e tusi talusanga mai e tau ona whaatu muina le pepa talusanga wa saunia le mtanga luenga mo whala putonga ale malo. E au fiai mai latou o lo umia nei avanoa o le amae a latou tufinga whaapea i latou uma wa mai atuina mai pepa talusanga i le mtanga luenga. O le pepa whamtalanga o lo au ili na atu ai to mai whaapitoa poto masani ma whailonga whale a onga e mo mia mo avanoa taitasi komiti whaatonu ua saunia e le mtanga luenga. E te tau i e o lo naunau e tusi tarusanga mai ona whaitau maninu ma au ili lei i le nei pepa au le whaatu muina lana pepa tarusanga. Mo pepa tarusanga uma ma pepa o whamtalanga e mwhai ona maua le mtanga luenga MPE i le funga whaletasi SNPF Plaza e mawhai foi ona maua i le upenga tawhailangi mpe.gov.ws. O tustausanga uma e tatau na iei me nei. Mo mua pepa talusanga wa mae a sahinia. Lua whamaumongo to mai maanga waa. CV, tolu, tangata moli mau filifilia. Tapunia le tūlai wha, aso wharaide i vo te sema, lua o lua. Tustausanga e whatu atu si mai, i le taitai fono, komiti tuto tasi e tō fia komiti whaatonu, ISC. Si mtanga luenga mo whatonga le malo fo ngā whaletasi SNPF Plaza. E le talia ina ni pepa talusanga tuai ma le maea. Mo nisi whamtalanga whafso tai mai manua Dr. Cam went pule sili lango vaenga o pūlenga le lei. Ile emaili cam.went@mpe.gov.ws. Pole wala mai ile numero tolu fa lima o. Sainia to ala e elita o fisasili o pulenga. Government of the Independent States of Samoa. The Independent Selection Committee, ISC, is pleased to invite applications from experienced and suitably qualified individuals interested in serving on one of the 23 public bodies boards of directors with directorship vacancies. There are 76 vacant positions across the 23 public body boards of directors that must be filled. Detailed information pertaining to these vacancies is included in the information package available from the Ministry for Public Enterprises. The Board of Directors governs the public body. As such, it sets operational and organizational policies, provides overall leadership and strategic direction, plans and monitors work and financial performance, and reports on that performance to the shareholder or government. Therefore, all those interested must have proven governance and leadership experience at a senior level and hold appropriate academic or professional qualifications. An understanding of state-owned enterprises or public bodies, their governance structure and how they operate is essential. Being able to understand key legislations and govern how public bodies operate and the obligations in place for reporting on their performance is also important. The board is accountable to the shareholding ministers for the performance of the public body. Therefore, it is important that all directors and those interested in becoming directors have an understanding of the duty of care
that is expected of them under the Public Bodies Performance and Accountability Act 2001. All applicants must complete the application form available from the Ministry for Public Enterprises in order to be considered. This includes current directors whose terms are ending, as well as those who may have submitted an application previously to the Ministry. A list of the priority skills and technical expertise, together with essential knowledge, experience, and qualifications required, is described in an information package prepared by the Ministry for Public Enterprises. All those interested in applying must obtain this package and study it carefully before applying. Interested applicants must be able to demonstrate and provide evidence of their skills and experience relevance to the available directorship. The application form, together with the information package, can be uplifted from the Ministry for Public Enterprises, Level 1 SNPF Plaza behind the MC, or can be downloaded from the MPE website at www.mpe.gov.ws. Applications must consist of 1. The completed application form, 2. A current curriculum vitae, and 3. The required nominated referees. Applications close at 4 p.m. on Friday, 9th December 2022. Applications must be addressed as follows: Chair, Independent Selection Committee, Ministry for Public Enterprises, Level 1 SNPF Plaza. Incomplete and late applications will not be considered. For more information, please contact Manua Dr. Cam Wentz, ACEO Governance, cam.wentz@pe.gov.ws, or call 34500. Signed, Tapuaiga Elisa, Chief Executive Officer, Chief. Ona I whaase silanga ia mawhaasalalonga nā o māua to il tātou porkalame i le niwa ngole Afiafi longo i fo il tātou atunu i le mai mo whaafonga i le nei vaenga o le tātou porkalame ia o nanga nā o tātou EFKS TV ma le tātou porkalame le Suluaulama o le alau whaase silanga ma lau whaasalalonga whalau I tele ia mawhai ona tautua ma o nei lau EFKS TV o le nuu o le ainga whaalapo pitonga ka le sia tanga luenga le malo ya fai ona o na tu tātou porkalame nei Suluaulama ia ma le EFKS TV I le whaasalalauina o lau whaasalalonga musilfia ai mana o lau whaasalalonga ia tunu e mamao ia mana ia la le EFKS TV wa le taimia e alu e lungo le TV whaafonga fo ia I lātou ia tunu e mamao I tātou whaasalalonga whaasisilanga pe ona whaafonga fo ia I nei vaenga o le Afiafi a o le whaasalonga o le tātou porkalame mo le nei fo I pō a solua sulvalu nei o Novema lua o le tale I tūlai fitu ia o lau porkalame o le Samoa taulongolongo tala vei whanua o le mea sa tupu le whaiunga o le vaiaso ia le ngata fuilea ia o mea sa tupu le nei aso mo lau silfia e ala le tātou Samoa taulongolongo o le nai whaafiafianga ia ngai mahatou o na so mai lea I le afo le valu ia o le tātou porkalame o le la wasinesina o lango malo si ai tātou company malo si o le tisan e le fionga ia wafusanga ma le whalitua ia whale atoa ma le company ia atale tula iwa I le puana nei ia ona mai mole le tātou porkalame peta home and garden mai le tātou ala ata fitu I Australia ia wafu ini vaenga mo le tāua mo I tātou nei vai tāua e mese lava whale ina o loto I whale o lo whale ngā luenga I lo whale I lau tonga la au le whainga o lo whale vaenga mwhapena maona I aikia I nā le tātou porkalame lea ia ona whae ufo I lea I se atatifanga tā pena I le tātou porkalame au nanga le EFKS TV ia e lango malo si ai tātou porkatou whale o loa o le Business System Limited ia whae wai fo I lea le tātou au nanga nei po e ala I lau au nanga le EFKS TV ia whamanea masane le tātou porkalame pe a whapeo leo au lia mai le so o le aso le nei na soifua mai ai nei larolangi ia via le lofa malanga leo le tua e le tausinga ia o le fu au lia mai la soifua o le nei tausanga mātou te talo I sang whamanuia le tua
i le aulia mai e o le aso soifua. Ia lo foi le atua e sanga tulu i le ola soifua ma le malosi. Ia wala watiu te ese o whenga iai. Le ngata foi le mātou te talo i sanga wha maise le nganga o le atua. Whenga iai ma whanoa noanga le nei vai tau o le tausanga. Ia mātou te talo ma wha mawhanwhana atu lau por kalame le Suluaulama. I le atua o wha moe moenga. Ia toi mai ale file mu. Pea whai wa iai ala wa whanoa noa ai. I le nei fo i vai tau. Wha moe moe le li, mwha tōtua le li. Ia wao ia laman sa noa fetalai. Ia amu ia e whanoa noa. A wai wha mawhanwhana ina i la tau. Tātou tō manga mwha tōtua lo nā nganga. Ia toi mawailu tātou tō file mu. Ia ona o whanoa noanga. Mawahenga o whengai mai tātou i le nei vai tau. Ia ole. Manatu ole fa iunga le tātou por kalame le nei fo i vai yaso o matanga ole nei vai yaso toi fa malo atu le tātou por kalame le Suluaulama ngā luenga sa whengai masiu tātou tunu i le nei fo i yaso ia oa ia toi lava singa ole nei yaso ia wa fo i le fa umaina o ngā luenga ole songfua lato ia fa toto ane ma fa tino i lau saonga le mu ina i mawhauna i manuia pia ngā luenga ole songfua ia tātou tāpena fo i lea mo le aso fou o loo mua mai. Ia manai o le ase tiu se ngā ruenga tau wha umalawa. Ia hea tonu ai le wha papuloa. Mo le toa, ia tātou wala tae au. Ka kou amata i loa le tama le na umai nei. Ai manato le tātou por kalame le mo le nei Afiafi manu e tele wha sausaunga le tātou tunu. I le nei vaenga o le Afiafi. Au mai le nganga o le tua i malolonga. Ia mai fo i le soifua la lei. Tino ma fau ma le nganga. Wa ful tātou tāpena tu whea mga luenga o le asfau. Samoa National Lotto, ia ma le heat free. Ia o le awhai ua ful tātou por kalame le Afiafi manuel tātou tunu o lo fatu tātou por kalame le Suluaulama. Tātou toi whei loa il te mwhapena i le asoa tae au. Tō whasoi fua. Se vatala whaata mo ila whasasanga le nei tula le aso. O for tema tātou se i masani o lo Samoa National 3. Lona se i numero i vasful matasi nei. Whatasi mai whaimili malon malo wa se aki no tātou maa. Hawhanga solo se aki no tātou maa. Tātou whamanatu masani ava noim whaine e ta alo mai ai masa ili mai so laki. Straight to tolu numero sa sao. Box tolu numero laki so se whaatulanga ina. Front bear lua numero sa sao le pito i luma. Back bear numero sa sao e lua le pito i tua, lucky one. Ole numero tasi le pito i luma. Male gombo. Numero lucky e tolu so se whaatulanga ina. E alfi ai male straight. Ele nau mai ana se kina tātou maa. Whasau ni se peni mas pepe whamau nei tātou numero laki manu ele mate. Tātou numero mua le numero tasi. Our first winning number is number 1. Tātou numero luna lua o le numero iwa. Second winning number is number 9. And our third winning number is number 3. Ma tātou numero mulimbuli o le numero tolu. Toi whaafonga mai o numero laki nei, numero tasi, numero iwa, ma le numero tolu. Tasi, iwa, tolu. Ele nā Samoa whai una nalo se ele nei aso tuli tau ma le aso tai au. Man ia telefo whanga tutoe tō whāsoi fua.